Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Ivica Penić, autor programa Dinamički Facebook marketing i knjige Facebook for Business, koji vam pomažu da svoje Facebook poslovne stranice pretvorite u svojevrsnu platformu za efikasnu prodaju preko interneta. Ove godine smo radili sa 5 grupa poduzetnika u programu Masterclass Facebook for Business sa otprilike 12 osoba u svakoj grupi. Radili smo offline i online. Napravili smo i jednu veliku anketu u kojoj je sudjelovalo 733 poduzetnika i došli smo do nekoliko vrlo zanimljivih odgovora. Prvi, izuzetno je teško i neefikasno raditi sa većem brojem ljudi u toliko različitim branšama i industrijama. Kako bi maksimalno mogli pomoći, mi moramo naučiti sve što vi znate o vašem poslu, tržištu, kupcima, o vašim proizvodima, a ovdje generalizacija ne pomaže. Ista je situacija i u prodaji. Ako se ne fokusirate na jednu ili dvije niše ili grupe kupaca, nećete biti uspješni u prodaji. Ne kaže se badava, ako loviš 2 zeca, završit ćeš tako da nećeš uloviti ni jednog. Naučili smo da postoji ogroman broj osoba, ljudi na Facebooku koji imaju privatni biznis ili rade u prodaji i koji trebaju vašu pomoć. Trenutno u regiji postoji više od 2 miliona administratora Facebook poslovnih stranica. Što nije ni čudo, Facebook je trenutno najbolji alat za prodaju, ali se taj alat stalno mijenja i teško je ispratiti sve te promjene, a kamoli da ih testirate, probate i koristite za svoj posao. Iz tog razloga smo sljedeći masterclass namijenili samo onima koji se žele baviti ili se već aktivno bave prodajom preko interneta. Na način bilo da pomažete svojim klijentima direktno, što znači da im radite marketing, ili da ih educirate kako da sami prodaju preko interneta. Na webinaru ću vam pokazati kako odabrati pravu nišu, kako strukturirati svoju ponudu, kako dati vrijednost na tržište i pronaći prave kupce. Spremili smo vam i radnu knjigu sa uputama, tako da čim završi webinar možete ovo sve napraviti za sebe ili za svoje klijente. Ovaj masterclass je za sve vas koji se bavite ili se želite baviti marketingom preko društvenih mreža, bez obzira na dob, spol ili dosadašnje iskustvo. Ako nemate svoj proizvod, nema problema. Dat ćemo vam naše. Spremili smo 2 nove verzije programa Dinamički Facebook marketing sa 47 video lekcija i Facebook for Business knjigu sa dodatnih 50 stranica vrijednih informacija prikupljenih iz marketinga iz naše prakse. Također ćemo vam dati i 50% provizije za svaku prodaju. A da, prodaje će biti sigurno, jer vam to garantiramo. Jer je cijeli masterclass usmjeren prema tome da svi vi koji sudjelujete dođete do svojih prvih klijenata za svoj posao ili karijeru već do kraja programa. Olakšat ćemo vam posao tako što ćemo vam dati alate i sisteme koje mi koristimo. Daćemo vam i jasno definirani proces koji smo testirali i dokazali u preko 50 kampanja u kojima smo došli do više od 30.000 potencijalnih kupaca. Pokazat ćemo vam kako odabrati nišu, strukturirati ponudu, steći vještine one koje vam nedostaju, pokazat ćemo vam korak po korak Facebook marketing i retargeting, korak po korak prodajni proces, šta se događa kada dobijete prijavu potencijalnog kupca preko interneta, kako da zaključite tu prodaju. Ako već imate svoje proizvode ili usluge, ako već radite nešto, u sklopu masterclassa ćete raditi na njihovoj promociji. A ako nemate, već sam rekao, nema problema. Dobit ćete naša 2 proizvoda, Dinamički Facebook marketing i Facebook for Business knjigu, kao i 50% provizije za svaku prodaju. Uz sve ovo, na besplatnom webinaru ću vam još i pokazati koji je to 6 koraka koje morate proći kako bi zaključili prodaju, od kada vas kupac vidi na internetu do onoga kada imate novac u džepu. Pokazat ću vam alate koje mi koristimo, kao i rezultate nekih naših prodajnih kampanja. Kao i do sada, broj sudionika je ograničen na 100 kako bi imali što kvalitetniju komunikaciju. Svakako vi koji dolazite pripremite olovku i papir jer ćemo uživo na webinaru napraviti vježbu koja će vam pokazati točno koja je to niša, industrija ili grupa kupaca idealna za vas i za vaš posao. Toliko od mene za danas, nadam se da se vidimo u webinaru, a do tada vas srdačno pozdravljam.